Prez Nasır Hacı Mansur, şevirmende fermandariye geçtiği Hezen Suriye Demokratik HSD, çen rojun medya Türkiye Radigineko, Arteşa Türkiye hazırı operasyon mezin, Lüser Afrin'e dike, o çen rojun ji hem Arteşa Türkiye hem ji grubenko Türkiye pışkırıyla dike, erişin khal Ser Afrin'e o şaba zedekirne. Tu çi dikari ji temaşavana beyji, Türkiye çi mevzuadaki revş herram çay kurmen çavayna. Silav jêwere û ji hemû temaşevanare bi ev demek dirêje ji wexta ev rewşa Sûrî çêbûye Tirkî destwerdana xwe kêm nake Sûrî de her çi qasî em weke tevgera Kurdî bi tevayî xusûsen tevgera Civada Demokratîk bi tevayî her çi qasî dawetiyê dostaniyê pêwendiyê xweş bi Tirkiye şadin ancak تبوي هاويجي تركي إصرار قالك مسألة تجي ملت كرن بشتي رزقار كرنا من بيجي وقت لاس كرن بشتي أو كتناواني جراب رسوانا دي ساعة تشتي هاني دوام كرن عليه الشهبة يوارا بشتي في فترة هاني شري رقايرة فترة شري رقايرة سركفتني قتل دري شري رقايرة شيبون أباهشت يديارة وانا تحمل لكن دەستپێکێ دەگەلێک گروپê buwan ve girêdayî ewana şandin êge kunavê mertalê ê Firatê de hinek zilamê wan ê grupê buwan Tirkî bi girêdayî bûn ewana ewana rê kirin bi ser menatiqê ke hatin rêzgarkirin ji Daişê ve li destê Hêzê Sûriyayê Demokratîk wana dene wexta ke carek di dösesê ev demek dirêj her wana qasdê êrîş bikin nikarî bûn دياري في جاري إجا تركي بهناك تطبيقاتنا توافقاتنا اتفاق باحتمال سوري ربيع بنك جي درجي رهبر إيدي بخواه مباشر ديركت بكبنا في شرح عنه ده دخازه بيتشتي عنه بخواه مداخلة بك بخواه حل بك جبر وياوي أبدا مقدريشه حاضرية خدك هم بلدري سوري ده هم دي سرسيدور demek dirêjê şwa gelek top û tank û wana miletê sivîl gelek insan hatin kuştin heta du heta pêr zarok pîrek gelek hatin kuştin bi tevayî mentîqa dayî berxwe topbaranek bi rastî pir wehşî kar çî dike diyare yani Efrînê bi alî tevşûnek mezin ve dişe şerekî mezin ve dişe diyare dixwazin vê meseletê aramiya getên heyî tek باشه حسده و هلوسه که چوان نشان بده اگر چیزی که تو بیشی شرکت مزین پک وره حسده و چوا ریاکسیونک بده و دیساجی پشتی ویشی اپراسیون رقا که نها امریکا و جهان گرینگی که مزین ده و چوا به باندره که چوا لسر اپراسیون رقا به نها حسده پر هلوستی خوا اشکره کرد که فرمانداریا گشتیا یکی پاراسناگر و حمی هیدن مثلا ارتشا شورشگران ایوکیده و حتی ملت عفرینی حتی مجلس عفرینی هر کسی هر وقت عاشق برگام دشمنیت ترکی نکن ام حقاس دم بویه تنیب آرامی به هزارا عرب و پیکاتیه دل عفریه ده ایورن جبن زوریا در دور شرق در دور چی بیشتر عفریه بویک دبو بیش انسانی نه هم كان أهل عفريني وكرد حمي بيكاتيا دولنا حمي بيكاتيا بهزس عسكري و بإدارة سياسية و قش يك دم دبيجة أم تجاري شر نافذن وأم بشري نافذن وأم تجاري متعدش نكري سرسيلوري خوشي مكتوب فراسية لهجر وإلا الشر شيء بيج خو أم جبي شر حاضرن هم هزين ما هم قلة ما هم yönetime ama idarame hem hemi pek hatiye ve her kesi jî beyan derxistin helwesta xwe eşkere kirin got em ê bin dijî vê helwesta hanê de eger êrî ser me çêbibe em ê jî li ber xwe bidin û em bawerin bi hêzê xwe bawerin bi miletê xwe û bawerin bi qada xwe ge em ê serkeftinê çêkir wê ev şerê hanê ne şerekî hesan باش اپراسیون رقا چوا به اگر ابشر درکبه محقق بشكل كيو لكن تها الوسط كنا انها حتى انها
هم اوپراسیون رقای بسکنین لی شکلی تر اوبجکتیو چکا رقای اوپراسیون رقای اکیل تأثیر دبه چما باندور دبه مثلا ارتشا شورشگرم به هزار کی بلکی قوات خوشاندنه قسمتی مزن برچاکی مزن جهازی خوشاندنه بنا اوپراسیون رقای چی خود گرد یپجه به هزار شروانی وانا دناوا اوپراسیون رقای شرکن وانا محقق ولا منطقه وان اهلی وان يكبن بن مخاطريه كوري مترشكي كوري دي محقق ويبقازن سكرن ويبقازن شخوها قال لك اجوانا دعو كرن ومنطقه مد الخطريه دي ام برك بقرن منطقه افاجي تبقازن لخواسه شر اوبراسيون على ديجي داعش رقايده وتاثير باشا دخازم هربست امريكا تشربها بكي تبكو هون هسدا لقال امريكا هفكاريه كي خرط دمشينن للعفرينة أو تشت نايا ديتين تنايا برتر دبيجن هرمكو روسيا خدي باندورة پیشی امریکا دوره جه البته روسیا از دخوازم تو بنرخینه هنوک شروع هنوک ترکیه جالیه روسیا بتد جسارت کردن که الیشه که وحال سر عفرینه پیک بینه. işte Türk gelek vant işte hani dibejin yani bilen Rusya hatta ne tane beyden gibiyini belki kaçak şeyi Türk var dibejin. Ama muhakkak gerek Rus cevabı bilen dibejin gelenler geldi. Eğer lehber ediyak var beyden gibiyinin demek ki tiştek beşarti de ortaya hayır. Tişteki beşarti mümkün orta Türkiye o rejime şeyler. Tişte hani şey rastlayacak. Ancak rastı تجدب جهاز السياسي ورابرد ملت بخوا هر شو قاسي عفريني هزا امريكي ورنبه هر شو قاسي هزا روسي ورن هر شو قاسي او بشي اللي محقق هالوسطى امريكي خدام باندوره يقطع قال لي كرد بتواي ايجا عفريني بقرا حتى جزيره كدي اوبراسيونا لديجي داعش ويرو درقاي دزاري واشركن محقق اوانا بهيفينه هالوسطك مردانه يا هالوسطك جدي اداره امريكي دركبه البرميت هاني البرميت سكنه هاني جبر هجر براستي شر لديجي داعش شركي اساسيه وهذه سوريا الديمقراطيك اذا هري اساس دي شر هاني لديجي داعش الاوبراسيون رقاي وغير رقايده وجاغي وكا دوستانه وكا ملت اداره امريكي دوست دبینه یا گشت خاصه محقق هلوستکی پر اشکره لدیجی بیت شهادت خاصه بلکی جاجارا امریکا خیاتر ام داخلن ام اودکن لهنا هلوستکی اشکره وری تأثیر هاتی خیاتر تبیها ویگشی اعتماد اساسی یا هزه سوریای دموکراتیک سر هزه سوریای دموکراتیک سر هوالبندی وی سر گلی وی سر حاضریه که حتی ها نکرد من قابلين روسيا برسكرلا ده هم عندما ده روسيا هذا خارج تذكرنا العفرين يعني تقول مديا تركيا ده خزوسا نشان بدك روسيا البشتة يعني روسيا جي هذا خال العفرين هذا كريه براواجي إداين مديا تركيا مديا تركي جي بري تشقواس دند وام فيري ويبونا يعني تشتي نبوي دكي دخواسه خال نشان بده خود دخواسه كانك جي او مديا تركي جيبو بروباغندا هندره يعني با ام نبتنينه halbuki herkes zane tani ancak astışki dişi beşin yani Afrin'e ne Cerablus'e Afrin'e ne Deridineye Afrin'e منطقة Asiye ne Asiye tabiata ve Asiye tani milleti ve Asiye jiyara ve Asiye yapaga ve Asiye ateşa şu yani ve ne ziyaretek basit ve bir bataklık mezin jibo Türkiye am ve bavarın يعني نتني جبو مجبو قام دجنايتيا هاني نبي تاريخي ومزلنا ب بشتي شركو باني بلكي هدي ملت أبستي هاني هنا كيدار ذكر لريشك تركي لسر عفرينه هوا دجنايتيا كتر مزنه وأسباورم وزرار قالك مزن بيجي تركي وقت دولة وكملت باشه grubun dinleyen Suriye, PKK'nin dinleyen Suriye ve çava helvest nişan bedin. Yani eğer velat ekiden operasyonu nav Suriye beke İro inek nuçi hatine me kolu men biçeji xopeşandan ek bu pişkiri Afrin hatiye kirin bu protesto kirina Türkiye. Daxazım agahiye be eğer henek bu xazi.
جخوا ملت من بج ایگه پر زوریا داعش دیتیه و برجی کریارین دولت ترکی و علاقت پیوندی داعش و ترکی باش ببرد دیتیه ملت وی راستی هانی باش کام دیگه اجالی کده ملت من بجی رو هالوستاوی پر معظم بو پر مزم بو پر بهز بو تجاری گو ام ملتی عقلیه تنی برنادن و چه لازم ببه امی بکن جخوا هیزی سوریای دموکراتیک یا یکیه پاراستناگل اوروژه هنک زحاده خود کرن گوتن ان باور دکن ترکی بخواز عقلیه تهستی خود و جرابت حتی من بيجي جرابت حتی ازازه جبر کی گشت برزگار کرن جبر ام هاتنا و کتنا بتشکی روانا بيدن ابيك بده ملت عفريني قنبونا ملت عفريني بالتوايي ملت عفريني اصلي تمشي ايجا فنابري قال جمانك هما تقريبا اجمالا عفريني بو دجا سي قاتي بري او انا جي هلوستك لشاندان حمير سلوكي عشيره وسلوكي ديندار وانا بو ام دجي دستوردانا هاني خويا دك هزن آزادی خواست هزین که چرا سریع که براستیجی سوری خوازن هزین براستی لدیجی داعش هزین براستیج با چرا سریع دموکراتی ایشو یک هلوس به هگر ایرو هنک هلوستی خنادن ویسیله بدن تنه هنک او هزین که ترکی دینن اوانه که دبیر وی باندورا هانی دنه اوانه جی وقت ائتلافی کوالسیونا آسوری وانا هنک زلامی بدم کردن براستی به هلوستک نه سوریانه نه ولات پاریس نه جی علاقات انسانیتی هی تری هلوستک دشمنانه بفازل اوانا ایگه خدا هلوستینه باشن لی به فرایی به توایی گلی کرد و حمی پیکاتیه و دوا منطقه رزگار کریده و دربی منطقه رزگار کریده دیش و از باورم و یک هلوست به جبر و تجاری و دستوردانه هاری قبولن باشه برز منظور پرسامın davice örnek operasyonu rakka peş agahiyen her davi Çin'e ku tuju eniya şeri rakka te vergirte jibo temaşavan Kurd vizyonu denge Amerika çedi kali parveb ki جخوا بری کمبر توایی هاتو تمام کردن جاری هر سه چهار آلیاده اسکاری بیشتر چهار حتی پنج اکسان آده پنج محور آده شر کیرک رقایب آلی هندری رقاتچه تشتی اساس دو yani سه اکسان پر پیشکتری جدا دید هات چکرن روز آوا پر پیش داد حتی گلک حرکت قادسی و آن گلک رزگار کردن اکثری اساسیه دن یکی مهم ایگه باشور داد واجی کتا باجاری رت لرزگار کنایی به توایی گلک کشتی وان گلک سلاحی وان کتن دسته تبیه ویگشی دیار داعش هیچ تخمین ندکر دورجی ایریش بکن جبروی هاوی داعش تمن هفدو بو خصوصا وقتا گرجی آلیه روشلات ده او سوره باجاری کبن ها درباز کردن ایدی شرکت orta keza bajerde asgari müşteri beşim Daesh dengah havan dakiriye döndürü bajerde idi nikare şerle lehember bin şeş cihad eriş nikare şerbeke temhevi çeviye diberwi havi qawati xwa dile fetra daviyede ha bidetçi ihariye cemi mane ege okuş çi seyari ve mane fazla bir şuratı çi qanasi ve şuratı ancak tabii avici هذه سوريا ديمقراطيك پر هدي يعني پر بأمان ورنجك متوازن هدي دي بيجد كان. باشه biraz Nasacı Mansur am gerek spasiyet edikin. مصابن سلام الوكن سباسيا وكن وأبدأ فتاة نظامه. Gerek spas dan baş.